Ingabazi imbandezelo, ingabazi injujuso, ingabazi imbandezelo, ingabazi injujuso, ingabazi imbandezelo, ingabazi injujuso, ingabazi imbandezelo, ingabazi injujuso. Ochimbone boshiwe, ongamatata, ochimbone boshiwe, ongamatata, ayeye masulma, emasulma. Esikolweni aphathe sisisu afeinte nangona umntwana wafika waza kwala kimi umntwana enohlupho ngoku kuthiwa yeyam lento lapha kulomntwana ibhale uba nento lapha esiswini sakho baba kuvuke ngo-3 ekseni seyikhona esiswini into echisayo ngathi ngitshisiwe but bengabonakali ukuthi kubhalwe ntoni ndizoyibona ekseni manje ndiyohlamba ndize apha ngenhliziyo yami ekhululekileyo bamba uba bendizenzela uba ngaba kule nkonzo bekuhlalwa or kutronwa khona bendakumyeka umntana ade aphile. Kuhle masotsha kuhle sizwe samasotsha kuhle ma-Afrika amahle onibingelelayo njengamanje uMamunyathi intombi yakwaNyambose uMagodongwana nginibingelela ngisestudio la sithe savakashelwa khona ngumndeni wakwa enalo mhlawumbe ulwazi oluncane masotsha ukuthi lo mfihlakalo uye wabanakho ukuthi azibonakalise kulomndeni ngandlela thile ngokuthi alethe inkululeko ethile kumntwana obenesimo ebesesimhluphe iminyaka. Ngizocela umama yena uqobo yakhe asicacisele ngesimo somntwana ukusuka kwaso eqaleni achaze ukuthi kwakunini umntwana mayeqala eba nokuhlupheka ngalesi simo. Uqale ukugula kwakhe ngo-2015 ndiyacinga uba kwakuphanga bo-March or April ngamaxesha e-Good Friday ndifowunelwe ngootitsha bakhe base-Eastern Cape eMthatha bendixelela uba ndingumama bebuza uba ndingumama na ndathi na ewe ndinguye bathi bacela ndizothatha umntwana uyafeyinta esikolweni athi ubona utata wakhe athi xa ke sizwe utata wakhe sometimes umphathela iphepha elimhlophe abesekesiwa. Lo tata ambonayo ongutata wakhe lapha kulesi simo masimvuka uphi lo tata umuntu okhona osaphila okanye umuntu kwenzakalani? Utata wakhe washona ngo-2009. Oh. So wamfunela isikolo waqhubeka uSinovuya wafunda apha eCity Rand. Uphindile sekudala ehamba apha ecaweni eRevelation ehamba ngesistem apha ecaweni engabonakalisi into kungekho nto exela ukuthi ebegula engixelela nje ndafika ndabona nje umbhalo othe yes nawo sokucimeka apha ethangeni ndizofowunelwa kuzofowuna ndisemsebenzini hayi xa sebifowuna ndiyibambe yazi yabhala iprincipal yabhala imessage isekhona nawo imessage yakhona yathi please ndiyacela uhambe ubheke ekhaya kho siyamhambisa endlini. Zonke lezi zinto mama zenzakala ngo-2015 sezenzakala ke ngoku ngo-2015 ngexesha seyisuka eMthatha ulapha esibuyela but sekusisikhathi sekefunda phaa esikolweni nandanayo besekukuphela konyaka sekusisikhathi kodwa efunda kodwa khona yilo 2015 yaphinde yaqala futhi hayi ndabizwa futhi esikolweni ngaphuthuma ndawula kwathiwa ukhala ngesisu akafeyintanga ngokhala xa ndafika e-reception wabe seyothatha upstairs ndafike engakwazi nokuhamba ethi nantsi le nto ingihlaba apha iyangihlaba xa sebekuseni mandivuke ndihambe ndathi makhe ndingaye eSouthern mandiye ebhara mhlawumbi bazoyibona ebhara sahamba sayebhara xa sifika
basibhukela amadate ukuthi abuye kwi-x-ray siphindele bamfaka kwi-x-ray ababuye bonke abantu bayaxela ama-results ibuye hayi asiboni ayibonisi into zikhona nalapha endlini nango bamse kwisona bathi hayi ababoni ndithi hayi bo doctor kanjani akaboni xa sifike eSouthern babe bembuza ngento zokuba akadibananga nabafana or in wazi wacapha wathi hayi mna ndingumntu wabafana mna naso isikhathi salonto eshawutana nedoctor bathi makachame athini hayi yonke into yakhe ayibonisi ukuthi kodwa lento ilapha esibelekweni ababoni into eSouthern mama yeka cause uzophelelwa zimali ngoba kutsho ukuthi lento ayifuni isibhedle kutsho ndathi hayi mntanami xa usitsho njalo makhe sime kancinci siyeke ngelo xesha ke seniyekile ukuyabona siyekile ecaweni khona uyahamba ecaweni ndiyazixela futhi uphilile akananto hamba kuze kwathi ngeGood Friday ka-2017 ka-2016 ndaya naye ecaweni e-Alexander apho ndicawa khona ndathi hayi makhe ndiye nayo hayi nalapho ndamxela nje ndathi hayi ndiyacela tata ungumuntu ongaphilanga umntana lokwefeint esikolweni mhlawumbi nakhe nimboneleni ukuthi inoba yintoni because kudala ndihambisa izibhedlele akabona yicawa ke manje e-Alexander hayi ke bamtsho abaprofiti bamtsho exactly ezinto zize zabonwa apha eRevelation zifana exactly nangokuya wayichazwa phayana kuthe sekukulonyaka ngoku oko kwathula ezihambele eRevelation wasuka wayeka akahambe eRevelation waloko kunokucriticizeka nakwezinye sisters zamba hayi nale Revelation wayingamncedi xa kanti ungumuntu ogulayo kutheni bangamboni uba uyagula ayisuka kutsho ukuthi la cawe yeyona inamademoni azange ayimncedi vele yiyo mhlawumbi wayifumana phaa lento or ngulo mprofiti wathwala ngayo babe sebemcela sicela ndiye naye eKarhiso ecaweni apho ndikhonza khona njengoba ebekhe wangumuntu ogulayo xa ifike eKarhiso thina izoba sisimanga xa sekubuya kuthiwa bathe xa bengene egeyithini inkonzo zangayive kangoba wayize wahuzuka apha ube ngathi uyakhubeka wawa yaba kuphela kwafeint khona apha ecaweni khona apha engekangene eKarhiso egeyithini wawa wafeinta uze ebephuma amagwebhu ngomlomo uphindile nge1 kaJuly bahamba bayecaweni futhi sikhuluma nge1 zikaJuly bayecaweni futhi wathatha kwayiwecaweni andikho ke ngoku akafeintanga ke usuke ke ngoku njobe ngumntana oflat onje usuke kuthiwa wakhukhumala isisu wangumntana ona 8 months pregnant wabezi lo mama seyisithi ke ngoku ndiyamcela kutsho lo mama uye lo mama wale cawe seKarhiso ndiyamcela kendinike yena ndinika nje 3 months uzoba right umntwana xa ifika apho uthi ndithe mama ndilele apho kulo cawe ndeva umoya obandayo ndithe xa ndiva umoya obandayo angathi umzimba wami uyashwabana uthi andazi wabona isithinzi lapho wabe sengathi uyalantu kwashwabana andazi uzophaphama xa kutheni ngifuna kubekho nje ingciku ezambamba lo mntwana engizambeka isandla mina kuqala after imbeka isandla imbambe esasiso nimbeke nje asho ukuthi uvuza ukuhlungu uzwana umntwana akhululwe ukhululwe sosha njengoba ubaba bekathe ingciki makube khona ingciki ezolekelela usisi imbeke isandla esiswini uyachaza manje uthi since beqalile ukumbeka isandla khona into enyakazayo manje esiswini uzwa izo into enyakazayo sisi iyamuva ngoku amen ngikhaba nje kabuhlungu amen uzawuphuma ukhuluma nawe usisa le ntombazana uzawuphuma uzawuvela nomnikazi wakho nalento eniyifunayo kulo mntwana phakathi kulesi sisu
kuyaphuma izinto kwenzeni Sosha usisi njengoba efikile namhlanje la ekhaya beze ngombiko uthi makafika ufike isisu siqinile njengoba ubaba lokho ekhuleka siyathamba manje siyabohla kancane sesithambile asisaqinanga manje siyabohla. amen siba ngcono manje singcono kakhulu yebo bathi singcono usibheke nje sehlile nje usibheke mama ithini indaba bengathi na how many months 7 baba 7 yebo baba okay usho 7 8 ngapha ke bathi 4 basebancane ngapha badala bathi 7 so ngizahamba nabantu abadala ngoba laba abancane bazi kahle bathi 7 or 8 nas 7 or 8 masihlile isisu sibheke manje sehlile manje sehlile straight akuphelanga ke lapha masehla yakuyaliwa uqalwa izwa lento mayiphutha lensebenzo ayizwa lentilwa Soja umama esaphuza amanzi ake sikhulume naye umakazi. Kuhle masoja kuhle. Njengoba ngokusesande ke usesilapha ecaweni ke ngoku ke ndimbuza ngasiphuma ecaweni u right athi umntana hayi ndi right makazi ndoba dopha endlini. Cabanga ngobusuku bonke uyafona mina ndilele bendinobuthongo basecaweni uyafona ubusuku bonke bazobibiza egate ndithi ke mina ke kwindoda yami nazo ke aba bantu bakho bezokufuna ebusuku ndilele bendiphazamisa athi ke na ke hayi man elixesha ndibe sesivi voice kasise khwaza I'm sure you know nengxaki bese ndijamba manjamba ndivule ilantika unyango ndithi mina yintoni ini ndithi ke mina okay makahlike lo dimshe naye masibuya thina sibuya nansi leta ileta evela senibhale leta ngoku inegazi nje athi uyichamile Ithini le leta yona kahle? It's a lol. I really will kill you. Dayeka abla ngaqhubezela. Ikhona ibhalo khona ukuthi ndabona ba awufuna uphoqa le family yakho. Uzato uyiphoqa. Iphayiphi ibhalo ezindawo ithi ndabona ba uyathandwa esikoleni ngomisi. Nale art yakho oyenzayo awuzoyenza. Khona ezinye indawo futhi azothi ndikufake lo muntu ndimfakileyo uyothi make phuma kukufa kwakho. Oh kubhalwe kule leta ukuthi lo muntu engimfakileyo ndimfaki ulapho ufakiwe lapha ufaki lapha uyothi make phuma izobe kukufa kwakho. Ngingaphakathi manje eholweni le ndawo engimi kuyo iyona ndawo lapho umvelinqangi ephinde waqhubeka nokuzibonakalisa ebandleni lesambulo. Yilapho ephinde waqhubeka nokuthi lokhu umndeni lo esizohlangana nawo obuxakeke ngawo obekuyiphathise ngamakhanda kube sempela ndaba. Mntaka baba ngishilo ngathi akumina ozokwanda kakhulu kodwa bakhona ebebekhona abaziyo nomsuka ukuthi yini lento ebaphushile ukuthi baze bazophelela lapha ngaphakathi ebandleni. Okuthe noma sebengaphakathi ebandleni kwaba khona futhi ababonile nokuthi yini eyenzakele kwaze kwayofika enkululekweni yalomntwana. Esizocela nje ke kancane nithi ukusendlalela ukuthi kahlehle mama kwenzakaleni ekhaya le okuyiyo ekusukumise phansi wagcina unomntwana ukuyo le ndawo okuyibandla le The Revelation Church of God ngalo lelilanga uNkulunkulu aye wazibonakalisa ngalo. Mna sithe xa sisuka apha ecaweni ngeSunday uye wathi mama ndinento ehlabayo apha esiswini. Ndathi mna wathi lento yilento eyinhlaba kuqala ngokuya ndandikhe ndagula ngo2015. Mna ke ndasuka ndathi hayi mntanam khawuthi ndithathe itswayi namanzi ndikurabhe isisu
elinye ndamphuzisa lona. Emveni koko ndathi masithandaze silale. Salala. Sithe xa siphinda silala ndalala ndisethi alarm. Ndavuka 12:30. Ndaphinda ndathandaza. Kanti uyandiva uba ndiyathandaza. Washukuma, waguqa naye wathandaza. Washukuma, wahamba wochama. Ndathi, sinjani sisu? Wathi, sisebuhlungu mama. Xa ndimbona, akhange siphinde sibe nakulala. Ndambona uba uloko epena apha phezu kwebhedi. Ndathi mna, yithi ndikupha amapilisi, ndikufunela amapilisi uphuze awepain. Ndamphathela amapilisi. Wathi ke yena ke, hayi mama, andifuni ipilisi mna, khawundiyeke ndizoba right. Ndabona uba hayi, akabi right. Ndathi yithi ndifowune sisi, ndavusa ubhuti wakhe. Ubhuti wakhe wathandaza naye. Ndafowunela umastandi wam. Ndathi, hayi, ndiyakucela mama, ndicela simthathe, simse kwisista yam apha ahlala khona. Sahamba ke saya kwisista yam. Xa sifika kwisista yam, ngoba kudala ndimfowunela engeyivi ifowuni. Xa sifika sakhwaza egeyithini, waba umntana eguqile apha emotweni ngamadolo, eloko esentlungwini. Ndabona uba hayi, le ipain ayisasifanelanga. Xa sifika phandle ndabetha igeyithi, ndashaya igeyithi, ndakhwaza. Waphuma, uphuma kwakhe, wabe sekethatha yakhe imoto. Wathi, hayi, ithi silandele siyolanda la mapilisi, ngoba ndathi ndiwashiye endlini akawafuni. Salandela. Xa sifika endlini ndathatha ipilisi, samshiya yena umastandi. Sabuyela futhi kwisister wam uba sisithi, hayi, uzophuza ipilisi then sibe sesibuya sisiza apha ecaweni eRevelation. Xa safika umntana wesister yam, ikhazini yam, sekehleli phaya echophile, egqiba ikamera yonke. Sithe sisangena nje wabe seyisithi, makazi, mama, nansi ileta yenu iphuma sathi thina iphuma yondawuni. Wathi uthe ufuna uchama. Wathi xa ichama, wachama le leta, kwabe kukho negazi ebhakethini. Wathi ke uye wayivula, ibigoqiwe wayivula, qha ebengekayifundi. Ndabe ke nam sendiphenikhala, ndabe sendithi, ayi, makukhawuleziswe sibe sesileqa ecaweni. Sabe sesilayisha isponge, samlayisha emotweni, seza naye apha ecaweni. Apho sesafika ke umntana wabe sekekhululeka khona xa sesifika apha enkonzweni. Manifika lapha ecaweni, njengoba ndiyahamba umntwana uyasha apha endleleni, nansi leta seyiphumile. Manifika lapha ecaweni kufike kwenzakalani? Ewe, xa sifika apha ecaweni mama, siye sakhwaza egeyithini, wabe sekufika izecurity. Xa kubuya izecurity, wabe sesithi usister wam ucela abalandeli abakhoyo or abefunda bekhoyo apha ecaweni. Babe sebevuka basinceda ke beza. Sabe sesiza bathi masithathe umntwana size naye apha eholweni. Babe sebethatha umntwana seza apha eholweni. Kulapho azokwenzela yona yonke lento, seyiphuma yonke lento apha eholweni, sibanika le leta, sibabonisa ileta leyo. Ngifuna ukuzwa kuye usisi. Sisi, kunjani sithando sam? Ndiyaphila khona. Omncinci kangaka, okungaqhelekanga ukuthi abantwana bethu ngempela bayifake ezingqondweni into yecawa. Yini wena le bikutshisa sithando sam ukuthi usentlungwini kodwa uthi ndiyazi okokuba uncedo lwami lukwatata uRhadebe? Yini lengaka ebisenzeka lapha kuwe? Mna mama, okokuqala, since ngathi ndakholwa apha ecaweni, ndifika ndibona imisebenzi katata umprofeti uRhadebe ephilisa abantu esithini. So ndaya kwakule cawe leyo sindiswa, ndaya ndingafuni, ndisitsho uba ndifuna uza apha. Sometimes besikhe sixabane nditsho nomama lo xa ndisiza apha ecaweni ekuseni, ufike eshawutisa uba icawe etheni lusokusiza kuyo usithini. And mna bendihlala ndiziva ndikhululekile xa ndilapha, because ngenye ixesha bendingumntu othanda uhlala ndedwa, ndingathethisi mntu, ndingathini. But uma ndifika apha bendifika ndikhululeke,
ndifana nabanye abantwana, so ndiye ndabona nje imisebenzi kaTatomprofeti apha, so ndaqonda nje ukuthi kulapho ndizawuphila khona. Mntaka baba, ngiyathemba uzizwele okanye uyezwa ukuthi yini ebeyenzakala kulomndeni. Njengoba nibezwile bechaza ukuthi kunabantu abathe mabefika kwalapha ecaweni kwabayibona ababatholayo. Omunye wabo kube ubaba uElder uMtibe, kwaba ngabafundi okuyibona abaye balekelela ngomkhuleko. Lo ukhulumayo ngumfundi uKhanya at the Revelation Church of God main branch. Simelana sizochaza ngodaba olwelenzeka ngeMonday ekseni ngo4:45 isikhathi. Kuye kwafika umndeni ekseni ufika ulethe ingane uzocela ukuthi ingane ilekelelwe. Siye saphuma njengabafundi sazoyilekelela ingane from ekseni simkhulekela. Usisi ekukhulekeni silokho esikhuleka siphikelela uze wakhululeka. Lapho usisi okhululeke khona ngo5:15 lapho kuye kwaphuma khona lo mlingo oye waphuma kuye. Ekumkhulekeleni usisi siye sazama sadibana bokukhona nabomama njengoba sazi masosha ekseni kuzovula silungiselela inkonzo ka6:00 ekseni. Bokukhona namamember abewe khona ekseni sewemile elindele ukungena inkonzweni, nawo aye acela njengabantu abangomama cause usisi bekabukeka engumuntu okumele atete, besingeke sikwazi ukuthi sibe khona esimeni sokuthi atete. Siye kwacelwa omama ngaphandle bebakhona ukuthi bangene bazosilekelela. Ilapho esisahlehla khona usisi mayikhululeka. Kusenjalo masosha sisahamba usho ukuthi kukhona lapho esishintshana khona sesilungiselela ukuyogeza, silungiselela ukuyenkonzweni. Nobaba Jo engomunye ubaba oye afike asilekelele abe nathi ekseni masivula inkonzo. Nguyeke ubaba oye wafika sabe sesishiya ke indaba ezandleni zakhe njengoba thina bese siwenzile umsebenzi wethu sesiyakhuleka samekhulekela ingane yazakhuleka sayishiya ezandleni zamalida sesihamba thina siyolungiselela iservice ka6:00 ekseni. Lo khulumayo obaba Elder Joe Mutebe from the Revelation Church of God. Ngaleso sikhathi masosha abafundi baqeda ukuhamba bayovula inkonzo ngoba isikhathi vele bese sehambile. Kusho ukuthi bengazi nami bengididekile mara ngacabanga ukuthi kungaba ngcono mhlambo masingabiza iambulance. Okay, kuye kwahamba siloko sibhizi kanjalo ngamafoni up until bafika laba beambulance. Sabacela laba bantu bafika bangena lapha phakathi and then baqala bayenza yonke into. Mase beqedile lapha sekulungiselwa ukuthi kuyahanjwa siphumela ngaphandle iambulance evele yacima lapha. Kwathiwa amalayithi adle ibhetri. Sabuza ukuthi manje siyenzani i-automatic or kwenzekani, bathi no, le moto le i-manual. Ngahamba ngabiza abo baba futhi lapha esontweni ukuthi sizoyiphusha i-ambulance. Sayiphusha ngempela yalunga, mayiqede ukulunga babuya bazabalayisha umntwana. Sibonga kakhulu kubafundi esebethe basenabela kanye nobaba uElder uMtibe ngokuthi yini eyenzakele emehlweni abo. Igama lami Masotsha, ndizobulela amandla kamfihlakalo phansi kwesandla sikababa uMprofeti uHadebe. Masotsha, andiyazi noba ngiqale ngithini. Ayikho indawo engakhange ndihambe umntanami egula ukusukela ngo2015. Zininzi indawo ebendizihamba nako, kodwa ndizide ndazogqibela apha kule ndawo. Siye salandelela iintsebenzo zalapha ekhaya. Ebethi xa keqalwa sisisu ndimphuzise itswayi namanzi. Xa sizolala sithandaze ndigalele itswayi phantsi komandlalo xa ilalayo. Kuthe ngelanga ezokhululeka ndaphinda futhi wathi mama sibuhlungu isisu. Sabuya seza apha. Ndiyabulela kakhulu umhle uYesu ndimbone apha kum.
Dimano phakamisa nesithunywa sika tata uMprofeti Radebe. Umntana ukhululekile. Ebese ngasakwazi nokuya eshop athi mama abantu bazothi pregnant. Kodwa ngoku ukhululekile na ebese yeke nemiculo ebeyenza engasafundi nesikolo. Yawabulela amandla katata uMprofeti Radebe aqhubeke abheke phambili. Singabona isisu umntwana wagula 2015 ehlupheka khululeke kuyo le ndawo engabukeki ngamehlo. Hallelujah, amen. Mas compare ke manje ukuthi umntwana unjani. Lento bebembhalile ayisekho Thomasana. Uyutata akasabonakali yena. Ubonakala nje uyu kuphela uYO akabonakali. Masiphinda compare izani before and after. Amen. Siyabonga. Uziva kanjani? Ziva ngikhululekile tata. For iminyaka uthwele lo mthwalo ngani yami. Ewe tata. Nisoyingcwele. Kunjani kwezinsuku right ngoku? Right tata, ngikhululekile njabulile. Ndihamba yonke indawo ngoba bengikade ndisoyika nokuphuma phandle. Nkosi. So ready ubuyele esikoleni ngoku? Ready kakhulu tata. Ugcine kubani esikoleni? Ku grade 11. Ndingambonga nga umesi Mesiya wami ndingambonga